Spettaklu mhux tas-soltu fid-daħla tal-Belt, hekk kif għall-ewwel darba sar kunċert vokali u strumentali mill-banda tal-Pulizija u l-banda tal-Forzi Armati flimkien. Iż-żewġ banet telqu flimkien mill-Palazz tal-Gran Mastru minn fejn għamlu parata tul triq ir-Repubblika kollha sakemm waslu quddiem il-Parlament. Hemm huma taw kunċert segwit minn mijiet ta' persuni. Eżegwew diversi siltiet li jidhru li niżlu għasel ma' dawk preżenti. F'xi siltiet kien hemm l-akkumpanjament vokali tat-tenur Alan Xiberras, it-tenur Lance Bombardier Georg Zammit, il-kantanti Neville Refalo u Ritjen kif ukoll is-sopran Ruth Sammut Kazinġena. Il-kunċert bis-sem tal-banda tal-Pulizija imexxija mis-Supretendent Anzjan Anthony Kassar u mill-banda tal-Forzi Armati imexxija mill-Warrant Officer Jonathan Borch sar bħala parti mill-attivitajiet organizzati għal ġimgħa għas-servizz pubbliku.